Dobrodošli nazad na Cannelloni's Paintball Palace. Danas ćemo da vam pokažemo jedan mali granatobacač. Kao priprema za video što će uskoro doći za Tegin granatobacač granate. To se sigurno tako ne kaže, ali nema veze. S ovim komadom ICS 190 Detectable MGL-BK možete da 6 granate ispucate. Ne samo airsoft granate, nego kao što kažemo već ove Tegin granate koje kad su napunjeni ili sa zrakom, ili sa CO2, ili sa green gas, može dosta daleko da puca i da vidite s čime ćemo ga ispucat. Ajmo u detalj. Ovo je granatobacač, kako da ga ja zovem. On je napravljen najvećim dijelom iz plastike, par dijelova su iz željeza za stabilitetu, što je i dobro. Sigurnosne oznake su, na primjer, kao imate ovdje safety i fire pin. Na safety trigger ne radi ko normalno. Kad stavite na fire, onda možete, dok je magazin napunjen i u pravoj poziciji, možete da ga potegnete i da on ispuca. Cijela stvar je ovako konstruirana da morate ovaj magazin okrenuti. Imate 6 komora gdje možete staviti granate unutra. Možete, kad pucate, uvijek pokrenut će se za jedno dalje i na zadnjoj poziciji stane u sredini, tako da mehanizam da pucate ne radi. Kako to radi, objasnit ću vam za sekundu. Ima još jedan drugi sigurnosni mehanizam. Ako hoćete biti siguran da je kao nije spreman u nikakvom slučaju, onda pritisnete samo ovdje ovaj lever, on se okrene do kraja, bude na pola poziciji i onda ne možete da pucate. Ako hoćete da reloadovate, da napunite znači revolver, magazin, morate pogledati ovdje dole, okrenete ovaj krugić da se ovo može otvoriti. Na kraju kraja povučete onda ovdje napred ovu stvar i možete napuniti vaš granatobacač. Stvar funkcionira u tome smislu da vidite ovdje dva pina izlaze. Ovaj gornji je firing pin koji pritišće onda na kartuše od granate i ovaj donji dio pritišće ovdje u revolver magazinu u ova mjesta gdje može utopiti. Kada na zadnjoj poziciji, na primjer, gdje ovaj magazin revolver stane na pola puta, ne možete da pucate zato što ova dva rade zajedničko, znači ako ovaj donji ne može da izađe, neće ni ovaj moći da izađe. S time što ima puno reći, osim da je vrlo moćan bacač. Ovisno od toga koliko napunite gasa u kartuše, oni će daleko letiti. Ovo je ništa drugo nego lončar koji ništa drugo ne radi nego držite kartuše i pritisnete pin na njih da onda oni eksplodiraju ili ispucaju što imaju u sebi unutra. To se granate, bjeglice, kako god. Jedina stvar što se ovdje ne može pucati je jedna sorta od Tegin granata, pošto su one predugačka. Ali inače sve, recimo, normalne sorte od powder, explosive, smoke, možete iz ovoga ispucati, zato što oni imaju dosta kratke da se mogu ispucati. Sve što je dulje nego shell sama, normalno ne možete iz ovoga ispucati, ali resmilne granate iz airsofta i kažemo ove Tegin granate iz ovoga dobro rade. Nadam se da vam dopada ovaj granatobacač. S time vidimo se kod idućeg videa, gdje ćemo ispucavati par od ovih Tegin granata. Nadamo se da imamo još malo footage u high speed i po tome želim vam Cannelloni, lijepo večer, uživajte i do idućeg videa. Doviđenja.